Kasurok Sau Kwan Riboy District, kebab penyesok na Maulandep, Maumi, Banpoi Syudu Maumoram, Eastern West Khasi Hill District, kabadang Syudep Siangrong mentadang haki kendiat benai, kelapau iki dak, jong kejing pei teliu, haki bentai ki surok, bar kelas sedang jot ratai. Kalong ru kebab penlengok iki nong syong kiriu pajba jong ketika senong, kebab penon kami ketika surok ban bu udah jingkli yu kontraktor, bakumno ke surok kabadang Syudep Siangrong mentah kelas sedang jot. Halor kene kala penlong yak New Trap National Youth Front HNYF hapo ke jinglam organizing secretary East Khasi Hill ubak kit rangklem bat kiwe ki paradakot kila yarun penlong ke jingjurip bat kilap shisha bak jing stang jot jong kete surok kede ke jingyat palat pot ki trok ke baklem sange baro arp saw kenta paniat nak kete surok nakliang urang ba kasnong Maulandep ubak jenu karbuki ulaong bakane ke surok kade kabayat ki kali ki bakit Newton penban markompong kejingat palat put kitrok khatar tayar ke bakit jingkit hadu sanpau nruputon baradalong kumta yano en keno ulong syusyu ute urang ba snong ulapan pau bakamen syua uladep ban pha jingtho sako office udc ke office usp ban pensange syua kitrok bakit kia banyat nakate ke surok katba dangsna Kajing tre jong kontraktor tengah de expat ngamla ban batai kat non tre kat non yu kat non ban ai karong katang abet kan menakani bala dep rupon kiwan de kiwe media de mentang ong kum ni kalong ba ya kajing ya ka quality ka quantity kita kintip ke department nama bangi de expat tetang ke department hi ke bala ban ong mana baduna mana batam tabatang ka way part ng itu ipi yang ala kha Maulandep mentang asa santos nem ngas arba santos nem kalong bakum ni empat jujakot hakis nem giba saupo laipo san snem syakman mentapat nado bakang kadam bat syuaban kang kadam ru pi dengan susmutu na ki parlok prajo jonga baki ong yang aba kani ka surok Maulandep ngihawa ngilak kemen mangiyo 1,000 crore na ka World Bank tingilak kemen ba last lemba ngiyo ma betang kajing nam ta ka surok te mas ngiyo kani ngilak kemen ba ngila yo te menta pade kidon ki media ho ngarong i da jong ka khamat ngatrai ki wi ki ida jong khamat ba ka surok ka jot ya kata te ngamla man batai mano kadai le se ki kombaki ok keno ki parlok ba kadai jing trei torti u kontrak tang ba hanga pat ngasim ba kalong gum ni kan kamutur mapi ka surok ka bariban ya tang ka kali ka badang ti kandai ton syapo mentapat ki kali nga ikan rio tayar arpusau tayar ngalapkan mensuaro opo ka media bukan keliwe media yang tengok dengan keno ya no kan sau pauton san pauton sa lai pauton ri pauton kamde kajing jot bat kajing ong jonga mentang ngamat pensyayang ni kalong ba swaban snai surok Maulandep u manager jong tu kontraktor batrai kini snong la phone yang awang ba bilong ba ban pensange ikali bangin tre ke surok ngonglong rimlong ngathok cdc lek pe dc lek keliru ngathok cdc su sp ngathok di city su oc ban pensange ikitrok kat barang tre ke surok kat ba kisange tang sikenta arkenta ke surok dang tre kitrok halin tang sikenta kenta kitrok ayat tementa ngaku murong ba snong hoy ngatip ha Maulandep hoy ka jot ka surok Maulandep ikatangam la banlen hoy kayu tamangam tipat ka quality ka dinang no ketika ngasapet ke department kana mangidon ke jong department kan sapet tenga kum nomba snong pat ngamde expat ika surok kimtip tang ngayo itang ka way kalong ba ki kali kat kum cintip jong ngarong ngatip tang ka way ba ki kali ki di banya tangki ba khandai ton praton khandai ton cepo ki kali pat kiyat na Maulandep taki hajar simit sisngi ki bakit sau pauton lai pauton katrok khan riu tayar khat art tayar khat pra tayar ngal yang batip bahai kam yi tang mangai kitrok behe hadu mudur mapi kayat nang tin na surok hayeng jonga sipo hadu kayeng jonga kakhi taya katapang amnang ban blim ai ba ka sarkar kan pej ikani ai ba ka department kan pej ikani na mangamla ban George mangamde expat ik surok ngamde expat ya kitrok ru tang batang ka wengan kelip ngalayo i katapan namang maram udisi jongka East Khasi Hill
la tho nang tei ba on sya banyak tang kitrok kibak kentai ton cepo katan notis sang tei le shondoro ya katei de phim ko ngu nga ngam tip yo kilaw man ta katan ko notis sang tei le shondori katei ru temen ta pa di siri boy ru ngatrai ngila dep tho mangi la thai ban tip msim kia mudur ma phila da ka juti jonga ka banga de ban ka badan tang lai insi upong ubri ban ri insi te jat nam jat tip te mana basna bhai ta ka juti sniu company ne sniu tu nong phong ne tang katangam dan man kran te ka department kan sa batai kan sa le eki batang kam te nga IT betang sa solkar bakan le batang kam tamana kaleng jonga komrong ma snong ru sunapan sna surok ru ngala tho su DC ngala tho su SP ngala tho su OC banam ya kitrok tangar kan tas na surok layat ki ka capacity jong surok bari banyak tang kan dai ton ya lai pau ton sa pau ton sa ton kata mana babaklah kata tengam laban ong nga kren baik hang ni te ai baka ka department la ka solka ka bari ban penyak ya kata kan penyak baik kum bakalong ke te nga ngam laban kan ai kum long ma snong nga syukren nga syu i tang bang i hok ya ka jingjot jok surok te nga i te ngam tipat manu bakla baklau trok ne baklau kontraktor ne kata tem la ban ong ye kat kum gajing lap jong ye bangi wan inspect mun ta chene han den jong tu ka video menen ngi po ki social media ngi kum ka sang ngim hon ban su kot ban su pet tang ki social media ne ban su ku komen pathar ne ban su ben ne ko kham dati ya trai kham da lap ikida kan rai te menta hi kum ka sang nang yang jingin na sang ngi wan ban pet de jong ki khmat sini nadu no maram ter bingiwan nang tengi ide ki spa bergi hajar teli ki truk ki buket overload ki bayat nak nik surok kat ba kajing kentho pat ba kajing keno mta kalet show kontrak hendrai kajing jinjar kade ya ki padba nung snong kajing mentoy kade tangnom ta WR uba imja nak nik ki transport illegal ki ba suket ki truk kuk ki ba kano pause pa teli ki truk kit sini ki truk kit ki ba bon ba ki bayat nak nik palong over ka kalut te ngimla ru banlan pet dang men gini kisngi ngidang sui ibaladat ngidang UI ya national highway 6 status po yes jantia hadu kanu ka surok kajot kitu belatre dak NHIDCL ki company ke bahaya ki trai ya ka kataru hadu katu surok kajot marbalai nomor kejing buan pelat ki truk lakit overload kat notam ini le surak iba capacity jongka kan long apa sa photon ndre ntangi ni habingi wan mata hangi ban pet ban jet bani apat ngi iba kanir surak kangat dah kajuk apot kitrok ki bayat nang ni kikit kumtai ndru phau nyo phau tam nang taru ngimna ban tip kajing lut jongki bat isurak ibrit kumat suban biang si benta kumbla kren ndru menia long bak kajing kalong bingi UI ba isurak de ibrit batang kawai kali ladap kajing jing padba nong song kata pemanra ya kajing padba nong song tang kawai kali ladap menta ki wan ni ki truk nangku sebat kali ki bawan na Shillong ki bawan yau wan hat ki ni ki bami na Shillong ki bamut let sa Shillong ki simdawai kumta terter poi blok nomor balai ba kakim ke surak nomor ka surak kampat lada ni kerpat ni pak kamsi sa government lada nakanik surak ki habiat ki truk bekat kini senson ru yak surak da kabahe bukan kulut kandon ka shift right ru ipedba nong Shillong khamtam kumba lad depkran menia tengku bat ki cakayau habis tungku berkerja kayau tungki kali kebala hapuar bathli kaspiet jongki hadu wow hapuar bengkilut empat hadu itang bekinya kimla su kala banwara kanu kajing mensaru ya kata ni nakaliang kasenghi nginam song klikti hakwa yade berkene ki isu lada idon kam ban bu udah ka road blockade seru nam ta kini ki kali overload nyimban se ngin mi bet sekmat ngin ya bet ban bu udah ka road blockade ye kini ki overload ngin sa bet kali snong ki bade hak banyat kat kum ka kapasti jong kani ka surok nginam sa su nang sekmat marwa ni ihim ngi persang ban kali bet manager kini ki batray sani ki thu ya kajing teng hapor dang mut ban siang rong poi ki kali poi ki truk ndala ndabat ru kim yang kim sangi kim kungu poi siania poi siadat kitim sudah kasih kesang pedeng kita kakam ka surok tanggarulat pada yu layu maswa kali saya kan tulisan antam minta poriur tau kadang jam sau slap upun thot ya kejing slam ngimla ban banya sya liang yono
Andre kajing jong kinong tray ru katungku kunta hakajaka bikin yo tray pra kanta kinyo tray tanglai kanta barsa kunta sano pat kwa bang sudap no matan te da kaboburam hi nibu ni panang kajing Kristian yaki padba nung snong jong kani kadong kathan ke badai yat na kani ka lentihi bikin kajing tray lang ban penlong da ka root blockage kanang bikin ki kali ki ngimtep ki jong no mo kumami ki kaman solution tu ka yu menen badai ki high level ni ki pa level tip ya kata min hap hi ban panel jing ksan minum sya ban yu kat ban pentot pat ya jing tray mar lada slam sya kentho kontrak lada kloi pat menta siang ta por yuru kamlong hi pedeng ka om siang rong gomno kamlong bat ru sakawai kalong ba kumbala YouTube mene ba pedang jing tray kidon kum kita kikis kum kitong ku ba kitrak kirat lakarat kiyat la kayat te kalong majun thot ya kajing yat bet jong kakam abi dei bat kajing yat jong ki jong kakam aban deploy kan dep slam no metam siang rong meta tang sekentar pat don tray menski menmit lawan kitrap dihajar teli kinyu sanokan sian tok suro kamta menta porliur de ban da ka elat ka beng ki jaga ka bolong ban siang rong menta ban sukunto athan yano kam de gide ban dawat fe bajing sisa ka pat kada bo pelong ya ta menta la da ka kloy gadu uru sya kanto la da slam ku sya kanto da kata nyuna ban pedang gading sisai nakaliang jungi ni dimension ik produk prasnam ki balala ban sim ya kam ban pentulun sya kam kita Sakaweru kalong nakarpat ikinag song ini kepada nagula umaram sini sepo ini pa manika cintrai kawan hadu 41.5 kilometers kemudian ke 10.1 kilometer lalu nampu umaram sini sepo gini pa di kejistang juga kamru kalong nadu arpun ru tarik jung panai bonyong arjarak kuai deka kajing pendap dengan kamur kolong kadu setarik cung arpusau cung benai benukong cung arpusau arjar arpusan tolong disukar pano kandiat tok nomor ba ailar cuai kidir bukli di kontrak begini terima nomor ini na habi yang rekat yang teli habi yok ni ibu kasih cungi yok kam kasur jumpi kalong kau balik sih pada kini diberi jungi bunyi yang mentah kami habi nyawan jurem ilalam no pad ni lam kemwe pad kemwe ikilong no pada kemwe dengan yak loy meni hiar biang pad bunyi baik biang deki dak kemwe pad kelar kelenti namar ya kajing bah kajing met tung baro pai bak lang hi ya kwa banyak kami banyak yo lang hiru ya ka bah par kusolo kelenti sukin ya kaliang yu kontraktor ngonong ba piru na kaliang jumpi pinabi kersan pinabi le kajing yu jumpai ba pinile pinpai pinyo ibu ka solo ka bah nyiru ko mena kaliang kasang ni kloy meni rabi piru ba ni kloy na kasang tu mangin ong ipi kontraktor ba pisimi kan ya kam tapi ai the best route nam ta ki jungi banyiru ikloy ban kersan tang kan ni